Ten mellor procesador esta tablet como o PC, tío. O sea, un PC grabando sonido, grabando partida, xogando e tal, trabas. Isto nada. E ten máis hertz, o sea, é de libro, non é porque dixa eu. O ordenador vai a 2,4, nunha memoria máis antigua, e este vai a 3.00. E a RAM física, esta é DDR5 e a do meu ordenador é DDR3. Sabes? Que ao final vale máis a pena ter 12 GB desta que 24 da miña, como teño, sabes? Hay alguien por aquí, Vale, vou. Estaba fácil desde ahí donde estás tú. O estará arriba. Igual está arriba. Hasta el bolo este, sí. Por atrás. ¿Dónde estuvo a tener el espacio? Robar, robar. Está fora, tío. Está aquí. Botazo. Hai outro, eh? Onde estás, cabrón? Non sei se eras dentro, eh? Sí, te lo dentro. Arriba. Isto non me opa. Non, aquí, ¿no? Estamos perdendo un montón de tempo para farmear cousas. Non por o tío. Sí, Opa lá. Opa lá que é un bot, fijo. Volver arriba porque pueden que un botado. Todo perdido por aí, sabes? El que yo te se encontraba está mirando para paredes, ¿sabes? Sí. Hostia. Que sigue me saliendo los pasos. Ah, vale. Es una bot. É bot ese? No, Das feito, vou? creo que no fue. Aí. Bueno, tomate grave, hostia. Tomate grave, tío, eso tiene que ser medio bot, tío. O mellor non un completo, sabes? Pero Lo que medio. disparé y escapó, pues disparé. Vos solo queda enganchado. Outro. Si hai tiros no medio. Eu pensei que era ao revés, sabes? Pensei que te chimpara a ti, sabes? Eu vou con un fusil, tío. Non atopei un fusil de asalto hasta o final de todo. Quando teño munición. Teño un aquí á porta. Listo. Levo a PDW, pero levo a con largo alcance, todo morado. Aquí nunha caseta non hai nada. Quedarme dúas casetas aí de lado, nada máis. Solo dúas casetas. En este non hai nada. As dúas últimas casetas. Sempre fago o mesmo recorrido, sempre. Limpo a primeira, meto por a primeira porta, saio, fago o círculo. Vou para lá, Isto ben aí. Hostia, a feira. Merda, tío, estamos hostia de longe. Merda, tío, a ver se chego. A ver se chego, aparte coas dúas caixinhas que nos colleron, as que hai ali. Dame xusto. O camión non me vale ni a pena collelo, por rápido que é. Eu penso que chego,
Se están as caixinhas ali, claro. Airdrop is coming. O máis afogo dos barros. Sí, están as caixinhas ali. Vamos alá. Lili. Airdrop has been delivered. 1000 por aquí, 1000 por alá. Claro, ese te bichei. Vou correr Ella. con farda. Ah, Airdrop has been delivered. ármate, vamos. Airdrop has been delivered. Compra ahora o conductor. Dame para o meu. Te de sobra. Te sobra. Skill chip ready for upgrade. Vamos. Onde pecha? Bueno, hai que cruzar. Cruzar esta e logo a izquierda. Queres cruzar? E bueno, no. Non sei. Eu pola carretera... No, por a carretera non collemos área. Hasta lá adiante de todo. O sea, moi pejadiña a agua. Casi sempre cerra igual, ten uns sistemas moi predefinidos. Tamén que Isolate ten Has been delivered. uns sistemas máis complexos de cierre. Hai que cruzar a outra ponte. Ah, no, perdón. Pois se mollo. De frente. Chegamos. A media vida, pero chegamos. Non se te han pasado que alguén che vais a vida antes que os chalecos? Sí, eso non ten. Iso é que levan balas, as balas perforadoras, as balas penetrantes, a habilidade esta que non é ningún objeto, sabes? Sí. Aí pasa moito en DMZ. Pues igual era bo, pues. Nada, había que ter un arma, o sea, modificar a arma de aquí con iso. E ahora onde hai que ir? Por ir, a ver. Hai que cruzar esta ponte e toda a esquerda, e meteríame por aquí. Quería botar un coche. Hai un aí abaixo xa. Hostia, claro, que puto fallo, chaval. Non teño munición. Eu iba con munición ligera, soltame aí algo, tío. Eu mirei ahora, chaval, teño un cargador, non teño nada máis. Aí. Claro, iba con ligera e cambié a pesada. E só che daba munición de arma. 60 balas. Que iban polo QS. Non vamos a ver. Va. Non me paraba, chaval. A merda, esta non me paraba. Ya está. Yo, entrullo turbo, pasoulle como Renault 5, sabes? Entrullo turbo, chaval. E non frena. Non era un turbo malo desos, antigo. Airdrop has been delivered. Pues igual era bo meterle as armas que teño, por exemplo, a ventaja, Sí, claro. das balas penetrantes. Eu para esta casiña, para outra, e xa está. The safe zone is collapsing. Aquí hai unha habitación boa. No, non é boa. Non é boa. E a outra vai ser igual, A ver esta. Esta sí. No, tampouco. Son todas iguales. Son todas iguales. Non teña habitación teja. Esa igual, sí. Hai aquí un minibook. Sí, está así que ten. Como outro fecha, ¿no? Puede ser que te quede. The airdrop is coming. Estaba revisando la batería. Tengo que ponerme a cargar. Tengo que cargar. Esto está cargado. ¿Ah? Sí. Tiene un despliegue aquí de cargadores, chaval. Una regleta también, ¿sabes? De cargadores. Normal. Has been delivered.
Eu a veces teño que enchufar dúas veces, tío. En Xiaomi son a hostia. Se tes o cable Xiaomi, o cargador Xiaomi e o cable Xiaomi, produces as cargas estas rapidísimas que te que estés viciando nunha hora carga tablet. Pero se o cable non é Xiaomi xa nada, sabes? Entón a veces hai que enchufarlle dúas veces para que detecte o chip. Non tes algún cargador, non? Sobre. No, de sobra non. Aquí utilizámonos todos, tío. O comprei porque non tiñamos de carga rápida, non tiñamos ningún. Eso é o petote ese que che levei outro día a tua casa, sabes? Isto No, vale digo 30. el cargador ampliado. Ah, non collín pa ti, tío. Espera. No, non collín. No, porque che cargaba. No, ainda, se non atopei directamente. Se atopo collo, de Claro, mare, tampouco topei. se atopo collo de inercia, despois fardo. Pero se non atopo directamente non o collo. Hostia, non me levantei. Hostia, hai que moverse. Merda. Vamos. No, no, ainda no. Minuto e medio. Que susto me leche. No, pero digo que hai que Airdrop has moverse been delivered. breve. Ah, sí. Pero, A onde vamos? a ver. Isto que son as pequenas casas ou There son might be some pedras? good surprise this way. Merda marcas aí, fora do... No, foi se molla, joder. E aí, Isto que son eu casas? penso que aquí hai dúas casitas moi pequenas. Aí, xusto no borde. E logo está a Rai no centro. Vamos, país, xa. Bulla arriba. The EMP drone is ready. Aproveitarlo. Vamos andando. Eu non teño moitas balas. Para botarllas así, sabes? Estamos dous abatidos. Sí. Abatidos e sin poder facer nada. A ver se teño munición, O cargador ampliado. Munición, sí. USC9 aquí. No, non tes, aquí non tes. Aquí tes un verde. Aquí tes un verde, no da esquerda. Collo aí. Mira os casiños de aí da esquina. Claro, eso é normal, sabes? Dúas personas aí pegando sus tiros, tal. E logo saltando, resbalando. E pegándose tiros. Onde? Te matan de 2 tiros. Esta. The safe zone is collapsing. O The airdrop is outra. coming. Esta é a mellor. Esta. Esta sin duda. Este va aquí. Hostia, mira ese chocou desde fora. Claro, che dixen, é unha merda o personaje este, sabes? Pero deixo que entres e me movo un Como pouco. vida, mira. Podes E estar teño- pegado a esquina, En multi me teñe matado, así, tío. Para puta capa que Vale. sale, ¿no? Sente os pelos eses por atrás. E os francos e tal, me teñe matado, tío. O que lle queda fatal a este é a mochila, tío. Claro, levar mochila nun personaje como este non ten sentido. Mira o franco este, que chulo, o Lopus. Este é de prestigio, arma de prestigio. Non é legendaria ni mítica. Pois mochila non che ve, Por Non a teño, por iso te dixe que non queda mal que teña. Por iso. Quitella. Pero podes personalizar todos os colores, tes 4 paletas de colores, zona A, zona B, zona C, típico, sabes, de merdas. E logo me Aquí no mola, minimapa, o punto verde este, parece un pouco máis atrás. no minimapa o punto verde, que punto verde? Está o teu marcador e detrás non ten un punto verde. Hostia. Me le podemos, si lo que falta. Ti ves que aparece o teu número, non? Pois fora de Sí. zona aparece como un puntillo verde un pouco máis atrás. Ou non che sabe. Ah, pero iso é o micrófono. Iso é o micrófono. Puntiño é o verde iso é o micro. Cando o micro se activa, ti notas que entre partida e partida iso non o ves. E despois, cando se activa, volve a sair un puntiño verde aí. Iso é cando o micro está encendido. Que é zona de conflito máximo, non? Porque Sí, é a RAI, tío. Hai unha parte na que hai casas,
Pero eu decido esperar ao final, tío, luchar como equipo medio, en vez de movernos ahora. Non sei. Tipo, estamos no borde, sí, pero esta merda come. Ya. Pero aquí se mata un par deles, seguro. The airdrop is coming. Airdrop has been delivered. Ai, carregar Ah, en break. Se non vai nos coller a Sí. zona. Sí. Despois correndo con zona. Hai un entre Franco os verdes, casi enfrente. Ah, veña. Digo que Dios caiga. The Hai un safe Franco, zone is collapsing. disparando por aquí. Cerrar. Ahora, encima do tellado. E de por riba que hai un drop encima. ¿Dónde podemos cubrirnos? Aquí. Cúbrete por aquí, que non te miro Franco. Estás disparando a nos, Para atrás. Ahora estou cubrindo, pero non paran os vehículos. Creo que ven aquí, Joder. Franco está disparando por outro lado. Está no tellado de frente, xusto, Tengo sitio, tipo. Movémonos, ahora que está distraído. Le metémonos por debaixo. Joder, Vamos. a ver. E intentamos chegar arriba, claro. Saltou. Cuidado. Only 2 teams left. Getting Veña. close to victory. Vamos. Este é de sempre, tío. Hai aquí unha zona na que quedas dentro de zona, Aquí xusto. Estamos mal, cúbrete esa porta e cubro a tu retaguardia. Merda, hostia. Joder, que cantazo, tío. Merda, ahora sabes dónde. Xa. Que The canteo. safe zone is collapsing. Tes chaleco. Chaleco bélico. Ah, pues a ver. Esa razón a esconderse a reanimar hasta que morre. Si se quedan arriba, claro. Joder, estuvo fatal eso do tiro, Ahora solo lle queda aparecer por esa porta, creo. Vale, poden vir por a niebla, Merda, hostia. Joder. Aquí Joder. apuntaba máis hacia porta. Vale, por favor. E se non fai a trama, sabes? Vete ti pa niebla. Ahí está, va a entrar. The EMP drone is ready. Merda, se tío era muy rápido, tío. Pensé que iba a entrar, O sea, Van a vir por atrás, Van a vir por atrás. Entró a la porta. se non é que che digo, fai a trama, escápalle ti, e a ver se morren eles no gas, métete ti para arriba, ponte a reanimarte seguido. Eles igual morren no gas. No, ahora esta niebla fai Safe zone muitísimo. is collapsing. Ya no, vamos a ter que movernos. Pero aquí ¿No? da igual, para ver. No, vamos a morrer aquí, tío. Mataron. Estaban arriba. Mataron. Merda, tío. ¿Por qué no me reanimó?